bandabona muri benshi mwami Yesu abamugisha kandi abagirire neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya mugufi dusigaranye iminota nka 20 kugira ngo dusenge dutahe. Ariko turashima Imana mbere yuko dusoma no kwigisha. Turashima Imana yabanye natwe mu rugendo twari turimo rw'indwi zibiri twari tumaze tutari hano, turi hanze y'igihugu. Turashima Imana yabanye natwe. Haleluya. Imana yabanye natwe tugenda, kandi vuga ubutumwa twari tugiyemo bigenda neza. Abantu baranezerwa, barihana, abantu baratabara, abantu barafashwa. Imana iradukoresha, turi igikoresho, hama tubagarurira Imana icyubahiro. Dukomere Yesu amashyi cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rya teme yacu dufise y'ukwezi. Naje mugiye kubakira mwese, mwami Yesu bagiriye neza. Ari waturongoye, ari abungeri baraha mwese, n'abagumbiriye n'abamukisha mu izina rya Yesu. Nimba cyane izindi n'izindi zahora tuvuga urera 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 tugere ububasha uri ubasha. Zahora tukwita umuvyeyi uri umuvyeyi kuko natwe turabana kandi turi reka dusome ijambo ry'Imana, ibindi tuzoshima kuwa Mungu uko dufise amashimwe. Urwandiko rw'Abakolosayi igice cya mbere umurongo turahera ku murongo w'indwi tugere ku murongo wa 10. Bibiliya ivuga ngo kuko mwigishijwe na Epafura uwo dukunda, umugurano mugenzi wacu, niwe mukozi wa Kristo wo kwizigirwa, abagaburira ibya Kristo mu gishingo cyacu, kandi niwe yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabana mbere. Nico bituma natwe uhereye igihe twazumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe kumenya ivy'igomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'intego, kugira ngo mugende nk'uko bibereye abo umwami wacu, mumunezereza muri byose, mwami imbuto mu bikorwa byiza byose, mugwiza no kumenya Imana. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo kugenda nk'uko bibereye abo umwami. Abo umwami bazabagenda gute? Bibiliya usomye uhereye mu itangiriro kugeza muri Revelation kuzahishuwe, haratubwira uburyo abakristo bagira ingendo zitandukanye n'ingendo n'uburyo bagenda. Abakristo bagira uko bazavuga, abapagani badakwiye kuvuga. Abakristo bagira uko bakwiye kugenda bitandukanye n'uko abapagani bagenda. Abakristo bagira karagita zahindutse mu buryo abapagani bafite nabi zabo. Abakristo bafite amategeko akwiye kuba bagenga, n'abapagani bakagira ibibagenga n'ibibayobora. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Yesu uko yarari niko mu Baheburayo bavuga. Yesu uko yarari ejo hashize ngo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Ntazahinduka lepurene kugeza lepurene. Twebwe abantu dushobora guhinduka. Twebwe abantu dushobora kuvuga ibyo tudakora. Twebwe abantu dushobora gutanga promesi tudasohoza. Ariko Kristo uko yari ejo hashize n'uyu munsi niko kandi niko azahora. Yitwa Jambo wahozeho kuva kera, ni Alfa kandi ni Omega, ni itangiriro kandi ni iherezo. Kumumenya Kristo no kumwizera bwinshi butagira akagero. Tuvuge ngo amen. Bibiliya iravuga ngo Mose yavuze ngo kubera
byatumye yemera kurenganywa n'ubwoko bwabo ngo ubutunzi bw'abanyegiputa bari bafite bwose. Haleluya, haleluya. Abakristo bagira uko bazabagenda, abakristo bagira uko bazabavuga. Umunsi Yesu bamufata batangiye kumubwira nabi abaherezi bari muco gihe, abatanzi n'abasadukayo ndetse n'abafarisayo bamuregaga, bamucira urubanza gatandukanye n'abigishwa biwe. Yabwiye Petero mbere yuko bamufata aravuga ati, Petero, itarabika rimwe inkoko itarabika uraba wanyihakanye kangahe? Gatatu. Petero aravuga ati, mwami sinokwihakana, kandi impamvu yobowe utuma nkwihakana, nzobana nawe. Kandi koko yarabigerageje naho tumuseka, kandi ko Petero yakoze nawe ubikora. Amen. Harabagera mu kaga, mu gacikane, mu bibazo, bamwe bakumva botera umusaraba umugongo. Ariko Petero yaravuze ngo aho uzaja nzajana nawe nzagukurikira. Ngo baramufata Yesu ko ngo yarenga nawe yarenguka mukurikira, kugeza aho Yesu yageze aho batangira kumucira urubanza. Ndashaka kuvuga kandi kuko ingendo zacu n'imvugo zacu zitandukanye n'iza Yesu. Nguvuga ngo amen. Turi kumwe? Haleluya. Wowe wazamura amaboko turashaka gikora. Haleluya. Tubane ibyiyumviro turi dutoke kandi turi hano. Titumere n'umugabo umwe ngo yatangaje yicaranye n'abandi mu byiyumviro. Uyamakora ibiharuro aradandaza abona arungutse, arashabona biyabigenda nawe ngo bamawumva aravuza ari wenyine. Oyo abantese n'ikibaye oyo nari ndandaje none nari mpobye. Donc hari mu bitekerezo nari ndandaje nari mpobye. Undi muntu ngo yari afite ubukene bwinshi, hanyuma abona inkima murayizi? Inkima ni icyanya mu Gifaransa, serge. Iwacu abakongomani barazica bakazigurisha zikavamo amahera menshi. Noneho ngo yamavuga agiye kwirasa ati, ngeni ikirato mfite ideni kenye kiniki yo kujya kyakora ibiharuro iramoterwa iriruka nabo barahombye. Rero twaje mu ngoro y'Imana, iyo ni feedback narishatse mutugaruke. Twaje mu nzu y'Imana tuzamura ibiganza. Haleluya. Bwana Yesu nitakutukuza kwa kuwa wewe waangamiza mbele Yesu. Petero wabonye bafashe Yesu ngo yarenga nawe akarenguka inyuma ye amukurikira, kugeza aho Yesu ngo bamwijije mu nzu, bahaye bamubaza bamugirira nabi. Hari umuntu wasohotse akavuga ati, uyu muntu nawe uraha. Arasa nkaho yazanye muri Yesu nawe urabe neza. Petero yamuvuga ati, nukuri no kumumenya simuzi, niwe yamwihakanye. Ngo abivuge baramubwira ati, habe imvugo yawe yonyine irakuranga ko uri umuntu w'igalilaya. Abantu b'igalilaya bagiraga imvugo zabo, buri ikirundi cyose by'isi nabeshi cyangwa isibeshi. Buri abantu akarere kabo bagira ikirundi bazavuga. Mu Rwanda abantu mu Ruhengeri bagira Ikinyarwanda bazavuga kidasa n'Ikinyarwanda original n'igikika. Muhabe n'imvugo yawe ngo yerekera aho yagenda, muhabe n'ingendo yawe. N'ubu wamwihakana ingendo yawe iragaragaza uri. Ndagira ngo mbabwire ngo Kristo naho twokwihakana Kristo, naho twokora ibidasa nawe hari abatatuzi, imvugo zacu ingendo zacu zirazwi imbere y'abapagani. Petero aravuze ngo igice cya kabiri, Petero wa mbere wa 12, ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, niba muri imirimo yanyu myiza izabatera imihimbaza Imana. Sema haleluya. Dukwiye kwera imbuto. Aha Bibiliya yavuze ngo mugende kuko bibereye ni isengesho ngo Pawulo yabasengeye ubwo yarafunzwe ari i Roma, ngo abanza kubashimira mu buryo bahagaze mu Mwami Yesu. Amen. Haleluya.
hanyuma arashimira n'uburyo bakorera hamwe bagurisha mu rukundo. Waje kubasengera arababwira ngo ndashimira n'uwitwa Epafra wabanye nawe, ngo niwe yatumenyesheje uburyo muhagaze muri Kristo. Arababwira ngo ndagira ngo mbasengere, mujye basengeraho. Arababwira ngo ndabasengera kugira ngo mugwize ubwenge. Amen. Niba hari ikintu abakristo dukwiye kugwiza muri iki gihe, ubwenge. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mbasize nk'intama hagati y'amasega. Amasega mu Kirundi ni amabingira. Amabingira hanze amereye intama nabi. Umwungeri agira impuhwe z'intama aragira, ariko amabingira ntazareba ubwiza bw'intama. Igihe kimwe umuntu umwe afite inkimwe mu nka nyinshi, haza igikoko cyitwa rumungu. Rumungu yiruka mu Gifaransa se liyene. Yamiza ica hagati y'inka nyinshi z'abandi. Ujya mu nda afise inkimwe, iraza inka yiwe kandi yari ibyaye ihera ku icere n'amabere yari yabakuramo amata irarya. Ahanze nta mabingira abakozi b'Imana. Ayo ndagira impuhwe z'umukumbi, ayo ndagira impuhwe z'intama. Kuko Yesu yaravuze ngo mbasize n'amabingira, mbasize nk'intama hagati y'amabingira. Hanyuma asigare ku manda asoma umusozi w'ubwenge no kubw'inzoka. Amen. Kandi ngo mugire ubwitonzi kubw'inuma. Niba hari abantu bakwiye kugira ubwenge muri iyi si yuzuye amabingira, ni abakristo. Haleluya. Ndio ndio sengesho Paulo yasengera Abakolosayi, ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge. Haleluya. Numvise ijwi ryawe none ndaje, numvise ijwi ryawe none ndaje. Uyu mugoroba naje ndabasabira kugira ngo Imana ibuzuze ubwenge. Imana ibuzuze ubwenge. Ngo witwa Salomo, Imana yamuhitishijemo icyo ikwiye kumuha mu isi yose, mu cyubahiro, gukomera n'ibindi. Imana igira Salomo ngo nishwa guhitamo icyo ushaka. Salomo aravuga ngo icyubahiro wapi, amafaranga wapi, ariko babwira Imana ngo ndasaba ubwenge. Imana aramubwira ngo ubwo usabye ubwenge ndabuguhaye, kandi na biriya byose umuntu ufite ubwenge ntiyobewe. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Yemwe bene data, Imana itwuzuza umwuka w'ubwenge. Cyaka biri abasengera arabwira ngo ubwenge abe muri mwe. Ubwenge abe muri mwe. Mureke tuyoborwe na mbere, nibwo tutazakora ibyo kamere mbere zacu zishaka. Tugende kuko bibere abumwana, tumunezeze muri byose. Ikibazo mubaza buri mugoroba, ese iyo ugenda unezeza umwami muri byose? Iyo uvuga ibinezeza umwami muri byose? Aho wicara ahanezeje umwami muri byose? Kandi ngo twere imbuto z'imirimo myiza yose. Kubera impamvu z'umwanya, reka mbabwire ibyama 9 dukwiye kwera nk'abakristo, dukwiye kwanga. Imbuto 9 dukwiye kwera nk'abakristo. Abagalatiya igice cya 5:22. Kete Paulo yandikiye Abagalatiya, yanyishuriye ya myenda yose yahanaguye ibyaha byanje, mazanyugurura amajuru inzira Tachagura,
ngo ariko ngizo mwe muyama icyambere ngo n'urukundo. Abagenda nk'uko bikwiriye bakwiye kwama icyama cy'urukundo. Ukwiye kugira urukundo ukarugirira Imana bwa mbere, bwa kabiri mugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uvuga ngo amen. Amen. Bitari za ngundo z'abasore birirwa barabeshana, aho usanga abakobwa benshi b'iki gihe bagira abafiyanse 5 ndetse 6, habe n'ibindi bitabo bindi. Yesu ngo yahuye n'Umusamariya akaza aramubwira ati ufite abagabo bangahe b'abagore? Baramubwira ati ntawe mfise, habe n'umwe. Ega gusa abantu biyoberanya 5 babana mw'ibanga, twebwe tutaza ariko Yesu arabazi. Umuvuga ngo amen. Yesu aramubwira ngo ufise 5 ati mbere wa 6 ufise suba. 5 bari babanye mu manyanga iyo bitazi, ngo ukumbure hari n'isezerano ko hariho n'abandi b'abanyanga. Atangiye guteretana n'uwa 6 yarazi ko nta bantu babizi. Yesu aramubwira ngo n'urya wa 6 suba. Umuvuga ngo amen. Wa mugore aravuga ngo mbonye umuntu wiyizanje abandi bose batangiye. Ngo arihana acika icyaremwe gusha, aheza Yesu amazi yamusabaga. Yesu nawe bamuha amazi y'ubugingo kandi ntiyongeye kugira inyota ukundi. Iyo Yesu ageze muri twe, abantu bafise icyana cy'urukundo, inyota zose z'isi ziza zishira, bagasigara n'inyota yo gukunda Imana gusa. Umuvuga ngo amen. Ayo makuru murayumvishe? Icyana cy'urukundo rutari ruriya wo kuvuga ngo sheri shushu, hari ibinyoma ariko rutandukanye biri ku mutima. Umuvuga ngo amen. Dukwiye gukunda Imana, tugakunda na bagenzi bacu. Muri Yohana haravuga ngo umuntu bavuga bakunda Imana atarabona kandi ngo yanga mwene se babana mubana. Hari abantu babana muri eglise badakundana, hari abantu babana mu buriri, umugabo n'umugore umwe areba iburasirazuba ubundi burengerazuba kubera atarukundo. Ariko umugoroba Imana irifuza ngo tugire urukundo. Cyo ni cyambye mwihe cyakabiri. Umuvuga ngo amen. Umunezero, joy. Imana irifuza ngo cyangwa cyakabiri tuzo twama dufite umunezero. Pawulo yabwiye Abafilipi ngo ineza yawe imewe n'abantu bose. Mu mwami unezerewe mu mwami iminsi yose. Nongeye ngo kubivuga ngo unezere. Haleluya! Kandi ineza yawe imewe n'abantu bose. Ineza yacu abaepisiyeni ikwiye kumenywa n'abantu bose. Tugirire bose neza ko tubaye uburyo niko Pawulo yavuze mu Galatiya, ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Nibande bitewe kugira neza bazamura ikiganza. Timucogote kandi ntimucike intege, tuzagororerwa. Haleluya. 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 Umunezero. Dukwiye kwicara tufise umunezero. Muri Zaburi haravuga ngo mwishimire Uwiteka, munezere guhoraho, nawe bazabaha ibyo imitima yanyu yifuza. Igisubizo cy'ibibazo byose twibaza, ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifite ibisubizo. Biriho byinshi biracyariho bizatuma tuzi imbere Imana dushima. Ubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi bizatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubegire ibibazo byose bibaza mu mitima, Imana ibifite ibisubizo. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifite igisubizo. Haleluya. Cyangwa gatatu ngo ni amahoro, peace. Imitima yacu ikwiye kubamo amahoro. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mbasigiye amahoro,
Haleluya. Amahoro yaje abanyina. Yabuza abigishwa badungumitse. Kurumurika murabizi. Barabatari ku mugabo iminsi twagendanye. Twari tuzimaze gusigira kapitale gukora mu tubeho dutera imbere. Kubera ko Petero yigeze kumubaza ngo ko twasize byose twamukurikira nawe. Amen. Bega niki tuzohenda. Yesu abwira Petero ngo mwisi muzahembwa inshuro zaidi ya 100. Abantu baba n'icyo ijana ku ijana bazabeshera Bibiliya sikizimu. Bibiliya ishima ngo mwisi muzohabwa inshuro zirenze hejuru y'ijana zaidi ya 100. Kandi ngo mwijuru naho muzohabwa ubugingo budashira, ubugingo. Gukurikira Yesu ntibijoroshe, ariko bifite umusaruro wa none n'uw'ikindi gihe kizaza. Haleluya. Muri Yohana 12:26 umuntu nakorera akurikire ngo kuko kunkorera bitoroshe. Ngo ariko umuntu nakorera ngo data wo mw'ijuru azamuhishura. Data mugomera amashimwe. Gukorera Imana biri n'icyubahiro gikomeye. Gukorera Imana birimo umugisha ukomeye. Gukorera Imana birimo amahoro menshi. Amahoro Yesu atanga abisingiye atanga. Uyu mugoroba Yesu abaheza amahoro. Uyu mugoroba Yesu aduheza amahoro. Abandi abantu basinzire iri joro Yesu abagendera abaheza. Dawudi yaravuze ngo nzoza njyana sinzire nisiguye ngo kukoraho ari mpaka amahoro. Amahoro y'Imana agere mu rugo rwawe, agere mu mutima wawe, agere mu bana bawe, agere mu ishengero ryacu, agere mu gihugu cyacu. Amahoro Yesu atanga bisingiye atanga. Icyamwa cya gatatu ni amahoro, peace. Imana yuzuza amahoro mu izina rya Yesu. Zaharanira gusingira icumwami Yesu afatiye zakubona umwami waje urebeshe amaso yaje zingingoma y'amahoro. Icyama cyakane mu kwihangana. Yo mureke twihangane bitugerageza. Kwihangana ni icyama kimwe mu zana za mbere. Yakobo yanditse igice cya 12 aravuga ngo ahiga umuntu wihanganira ibimugerageza kuko ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubuzima. Ntabwo nzi ibyo wawucamo, ntabwo nzi situwasiyo wawucamo, ntabwo nzi ama-challenges wawucamo, ibiguca intege, ibikunaniza, amajwi uhura nayo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wihangane. Ahiga uwihanganira ibimugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubuzima. Haleluya. Ubukene buratugerageza, izuba rero bikatugerageza, abana turazaye bakatugerageza, abo tubakanye bakatugerageza, ariko ndagira ngo mbabwire ngo situwasiyo zose ducamo mureke twihangane. Kwihangana ni icyana cyamwemereye. Niba kuvuga usihangane, niba kurwanya usihangane, umwami Yesu afite uko azabigenza. Hari ijambo ryiza nkunda mu Kirundi ngo umunsi uri n'izina. Mbwira mugenzi wawe umunsi uri n'izina, Imana izahindura amateka yawe. Umunsi uri n'izina, Imana izahindura izina ryawe. Umunsi uri n'izina, paje yawe izahinduka. Ubuzima bugizwe na parametere. Kiriya
muri telefone, ubuzima bugizwe n'amapaje menshi. Uyu munsi uri mu buzima bushaririye, ejo uzaba uri mu buzima buryoshye. Dawudi yaravuze ko haje kurira kwayo mu nijoro, bariko mu gitondo no guseka. Haleluya! Erega kurira kwari umuntu, ariko mu gitondo umuntu zikavuga. Zamura kwicazanye n'abakomeye, uko abereye kwa mutima. Wirira kandi witinya, unyura no mu muriro tuzasha, ibyo biburimo hari igitondo Imana izabigukuramo. Uwo mwambaro wambaye hari umugoroba Imana izakwambura ikakwambika umwambaro w'icubahiro burya wa Yosefu. Yosefu mu gitondo bamwise Karosi, ubundi munsi uri n'izina baramupfukamira baramuha umwana. Icyo bangaga baragikora. Twihangane. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Ikindi ngo nukugira neza. Cyangwa mwiza nukugira neza. Tugirire bose neza. Tukambara impuzu nyinshi arutekeye. Udashobora kumugurira zo muheze kuzirifisa. Munezero wawe upartaje abana nabo banezerwe kubwawe. Amen. Haleluya. Narigeze kubibabwira ko nigeze gutora ishati ya grandfrère wo muri famille ko twari dusangiye bitanga cyane. Yarabaye ntoya itangiye gushuya arayitahabu jewe mfise nkeya zari nyinshi zari ibihe. Mbwira madame wewe mujyoreka ngo nyitize naje ko mbaye mbona Numbera ndayipima muri rambere iwe yari yahindusera nsuku. Tugiye kuvuga ubutumwa nije nabwirisha hari mu kabi gasoro. Dusohotse umuntu arambwira ngo wari very smart, waruwere. Ndavuga ngo merci. Nari mberewe n'iki na yashatu yataye mugabo ngigere kuri jewe itangiza ubuzima busha. Tukemere kuba mu buzima bwosha abandi ubushari bifite icyo bumufasha. Nudashobora kumugurira uzebe usangire nawe uzafise. Ukwiye kuba dufise umutima w'induma wo gufashanya no gusangira ibyacu kugira neza. Ayo makuru urayumvisha ko musa naho mangahe umutangara n'ukuri tugirane neza. Amen. Ibiri ufite uzobisiga ariko ibyacu nibwo twakoreye Imana tuzobisanga. Imana wamugisha tugirane neza. Nigeze kubwira umugore umwe neza yabuze amafaranga yo kuretira igitenge, narabibabwiye umunsi umwe. Arambwira ngo narigiye kuretira iriba y'igitenge, nabuze amafaranga 10,000 niwe natekereje. Sinageze mvugana nawe ndiyaranja ndayamurungikira ndibagirwa. umunsi umwe sister yategura mariage y'amana bubatse. Narashima Imana ko ejo yibarutse umwana wanjye. Mbona wa mudamu nahaye karate mbira nampamagaye ati pastor narondeye nimero zawe nshakure kuzibona birangora ariko nta byinshi nta na birebire ndebera ahantu ncisha amafaranga nibutse ya neza wambiriye andumikira $100 gutanga 40,000 Imana ikaguha $100 kugira neza ni ukubiba kandi kubiba nta ruhombo rubamo. Amen. Haleluya. Kugira neza niyo mbuto yonyine itazibona mu buzima. Mureke tugirane neza. Muvuga ngo amen. Muvuga ngo amen. Tugirira abakene neza, tugirira abapfakazi neza, tugirira imfubyi neza, tugirira abungeri bacu neza, nabo badusabira umugisha. Cyo ni cyamba cyakemeye.
kugira neza. Haleluya, haleluya. Ikindi ngo ni ingeso nziza, tugire ingeso nziza hagati y'abapagani, tugire ingeso nziza. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ntiyakagira umuntu azohinyura ubusore bwawe, ahubwo muje w'icyitegererezo mu byo uvuga, mu byo ukora, ku ngeso nziza, ku mutima uboneye kugeza aho Kristo azazira. Ingeso nziza. Ikindi ngo kuba umwizigirwa. Umwizigirwa ni ikintu giheza ubunyine. Abantu benshi batakaje ubwizigirwa, batakaje icyizere imbere y'abantu, imbere y'Imana. Ariko uyu mugabo twongere tugarure ikicango cyo kuba bizigirwa. Imana twizere. Pawulo aravuga ngo ndashimira Kristo umwami wacu ngo wabonye yuko ndi uwo kwizera, ngo angabire umurimo wiwe. Imana ndiyo kwizera, biguha umurimo, hanyuma ngo bagarike kukwizera. Ureke tureke gukoza Imana isoni muri iki gihe, dutegereje umwami wacu Yesu. Amen. Niba kwizera akaguha umurimo, uzabona izigirwa. Ikindi, niba hari icyo Imana yavuze mu buzima bwawe, hagarara ku musozi n'ukubita bijiza, iva ku mbari iyo yabivuze, yorari ishobora kwivuguruza n'ukubita bijiza. Muhumure, muhumure, ufise Imana ikomeye, idashobora kwirengagiza amarira yawe. Muhumure, muhumure, ufise Imana ikomeye, idashobora kwirengagiza amarira yawe. Reka dukomere Yesu wacu amashyi. Ayo mashyi make turabona amategeko ya Yesu. Oh, haleluya, haleluya. Ngiye gusoza mwihangane. Ikindi cyangwa kuba umugwaneza. Dukwiye kuba abagwaneza. Hari abantu bafise ibiti bimeze nk'intama n'agasheri. Agasheri murakazi? Agasheri ni igihe. Agasheri ni igihe leopard. Agasheri kamwe gatoya karangamye cyane rwose. Mu Kirundi bakitiki ingwe mu Kirundi bayitiki. Kamwe kagira ikijwi kibiri, kagira mu nda gatoya. Ingwe apana gatoya, karangamye cyane rwose, karangamye kakaze. Dusaba Kristo bakaze, batari ubwoba no kwegerwa, kandi umwemu yera yaje. Umwemu yera akwiye kuza akica ibintu byose biri mu mitima y'abera, tugasigara turongorwa na mbere, ntiturongorwe na kamere. Haleluya. Ntitugire imitima y'intama, ntitugire imitima ya leopard, ntitugire imitima itayobeye. Hari abantu basaba bamukweta ngo bamubwira kuri, ariko abakristo Yesu ngo barongorwa na mbere, kandi yari murimo azabaha kwama ibizanga byose twavuze. Uyu mugoroba mbere agushoboze kwama ibizanga byose mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu nyamwera agiye kuba abagwaneza. Sema haleluya, sema haleluya. Ikindi kandi ngo kwirinda. Abakristo dukwiye kwirinda, aho utaja mu ijoro, amakampisi, amafoye y'abasore udakwiye kujamo umukobwa umwe. Ukwiye kwirinda kuko hari ibisasu, hari ibitego ushobora kugwamo. Abantu bateze inkwara, twayitegesha ibigori tubashiraho imbaga, hama tukubaka akazu. Inkwara ikihari ije kwinjira yagenda ifite amatsiko ya biriya bigori n'inzara, ntabwo yafatwa. Ariko ngo yarabitora itasha, abantu bateze inkwara ikagwa mu mutego.
abakristo dukwiye kwirinda. Haleluya. Imana yabwiye Yoshua mu gice cya 24 cya Yoshua ngo ubwira Abisirayeli mu munsi basubiye kwiyandavuza ngo bakivanga n'andi mahanga bagakora mu byangwa n'uhoraho ngo zatuma amahanga ngo babere imitego wa mutego nazamu ngo kandi ahanga azabahanga mu maso ngo zababera nk'imvura zitimbura mu mugongo zikubita mu migongo. Niwe Yoshua yavuze ngo niba mutekereza yuko gukorera uhoraho ari byiza ngo nimuze tumukorere, kandi niba mutekereza yuko atari byiza kumukorera ngo mutekereze izindi mana muzokorera. Mama avuga ijambo ryiza ngo twese dukwiye kuvuga, aravuga ngo jewe n'umuryango wanje tuzokorera uhoraho. Nimuvuge ngo amen. Tugarukane kakaranga kahozeho, abana bacu tubereke Kristo. Tukabe uri umukozi w'Imana ugire abana bakora amanyanga. Yego Satani azari kugira ngo ducafuze rimwe na rimwe abana bacu akabateramo izindi ndego zituma bakora ibibi. Tubasenge, tubigishe, twirinde. Jambo cyo kwirinda. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Twirinde. Ikindi turagusoza nico cyane bimeze bityo ngo ntazagezwe ibibuza. Ukanda abakristo Yesu ngo babambanye akamerere kabo n'ibyo gahahamiye n'ibyo kifuza. Dusozeze kuri ijambo rivuga ngo kuri verse 17 ngo namba tubeshwaho na mbere tuyobowe na mbere, titwifata uko tutari ngo twanduranye tugira bishari. Amen. Namba tubeshwaho na mbere tuyobowe na mbere. Amen. Namba tubeshwaho na mbere tuyobowe na mbere. Tugende kuko bibera Imana tumunezeze muri byose, twere ibyana bikwiriye abihamye kandi twibuke kumenya Imana. Ibyo nizo uhoraho dushakaho. Umwami Yesu arahezagire. Amen. Reka mbasenge, nibande bifuza kugenda kuko bibereye Umwami bazamura ibiganza aho bari basenge. Ndashima Imana ko i Nairobi narindi hari abantu bakishije, abantu bihanye no kuri telefone yarampamagara muri eberiye kaje kutangaza mu cyane, arambwira ngo turaremerere tubabarire. Ndavuga ngo ni ukuri Imana urugendo rwashyize rwacuruza. Imana yamutanze mu maboko y'abagome baramuca amwicurutu muri butari bumukwiye juteke surutu kayime fosa bene tarabene zamurikikaza musenge tugenda kuko bibereye Umwami. Paul yabwiye Abakorinto ngo mugire ikirenge mucanje kuko nanje bigera mu cyane Fatuma tekeze wihutire kumwimika ndasenge bariya bose Mana bavuye ku isoko kandi iyo soko ari Kristo. Ndasengera bariya bose bateye umusaraba mu mugongo. Aho yabwiye Abagalatiya ngo yemwe Abagalatiya murinde w'abarose mwese Kristo mubambe muramwizera mu mwanya mutoya muramwira. Arababwira ngo mwatangizanyije intambwe mubona nayo mutuze umubiri. Reka nawe tuyobe na mbere kuko ariko tumaze akora kamere yacu ariko abahora bakora ibyaha babivemo, abandi basora ibyaha n'ubusambanyi n'ibindi byose bibizingira kureho wabahore muri mugoroba Mwana. Tugende gukorere abo Umwami wacu tumunezeze muri byose kuko
ibyo ubasha wezagira ishengero ryacu n'abaya ndagushimiye Mana kugirisha yari muto muri twe ndagushimiye Imana tubiseze mu izina rya Kristo umwami wacu Yesu amen. Mwami Yesu arahezagiye wongemerera akakarabisha akaduresha umugisha ubundi sangapi ziwigana munyihanganire gana nimba kurumuye n'ikubushitsi ndetse none tutari